Hello, kata kayo amin kakabsat nga 4 million in the house. 5 gayam. Salaya po, goyang-goyang. Hello everyone. Naim pagkarabiyo amin kakabsat. Pasensya kayo na po ta medyo naladaw tinumutibiyang takalkalpas tikaan. Kada kaya na po nga buy-buy nga 6 million in the house. Gyaman na ka po iti ayayat yung makidangdang kay konten mo tibiyang ay iti dahito nga aldaw. Dahito yung arabi po nakikita arabi nga talaga. Okay. Itay bigat kakabsat, dagito iti mapalaban nga may spin no bigat kakabsat palubos na po Diyos no mamone atoy YT tayon. Ni Manang Angelina Cortez, ni Catherine, ni Dominic, ni Marjorie Leste, Sense Cooking Compilation, ni Diane, ni Arceli, ni Carl Cedric Pagod, ni Manang Perlita Glipay Matias, ni Helma, Jas Molina, Risa Sebastian Estra, ni Erlinda Pueblas, Ruby Galapon, Melanie Antonio, di Baker King, 2020, Catalina Casco, Marilu Lardizabal, Evelyn Talbo, Bennett Joy, Mary Grace Domrique, ni Praylin Mona, ni Eliane Domingo, Melo Jane Tolentino, AJ Parkers, ni DJ Barney, ni Lorna Domingo, ni AMC Vlog. Kaya po iti mabulan no bigat. So nga padaanan niyo po iti panagbulay at bulatay ako nabigat palubos na po Diyos. Nagati 7 million in the house. Thank you very much. Ayan. Na kayong agbuya sa tapos imbes nga agpa-spinnak adalang adamo ipapugtok kada kayo amin kakabsat ken kagayan. Masapul nga tipugtuan nyo po ko masapul nga agasawa daa. Ay pakitak tipugtuan nyo tayo ingana malpas malpas iti live ko madamdama masapul nga amok ng sino iti makapugto iti nagyan daytoy nga ipapugto kakabsat. Hello, paglaki din ta. Okay, dati ko excited nga ayam tayo apo Atoy. At nagyan na datoy nga balde. Kada kayo amin nga buybuyang nga walo, siyam kurakma. Iti dahito ya po nga iti nga balde kakabsat ka ada nagyan na. Masapol nga duwa iti mapagasawa yun no anya tinagyan na gitoy. Hello na nang Rabi Cancer ni Melanie Organisa. Hello Chrisia. GS ni an atoy. Ni an. Okay, dance stops up kuna nakakapsat. Dato ya po ko imbes nga duwa iti pa-question ko iti daytoy nga rabi nga pangabakan nyo iti duwa nga tao nga mangabak iti sagsasanga gasot. Imbes nga ispinon tayo apo daytoy iti papugtuan yung gana nga malpas iti live ko nga agpugto kayo. Mabaling kayo agpugto ure dubli kayo ag triple basta yung gana no mapagasawa yo daytoy damdamag kakabsat. Tinagyan na daytoy nga timba apo gamit iti kusina ken gamit dagiti mangalap. Agasawa daa masapol nga malayo aji gamit ti kusina fuera Ricardo gamit ti kusina ken gamit ti mangalap. Ay ti gamit ti mangalap kakabsat siyempre no mapanagkalap niya ti masapsapol na ken gamit ti kusina masapol nga agasawa da. Go! Agaksepa ko na po iti anseryo aging nga malpas ti live is LS ko. Anya datoy nagyan datoy timba nga gamit
may sa nga gamit iti kusina, ken may sa nga gamit iti mangalap. Duat iti answer yo apo go. Okay, agkita na kakapsat. Tabo ken pagsabunan. Apo di mangalak ag tabo no ka. Sumaman. Hello, happy watching ka na kayo. Plus light kon buneng kon ni Melanie Uganisa. Masapul nga agasawa da agasawa da kakapsat. Masapul nga agasawa da. Hello ba ng Angelina Cortez? Masapul nga mapagasawa yo ti may nga gamit ti kusina kung gamit iti may nga mga ngalap. Go! Pasing goreng. Kita mo na po? Hello Angie, alam mo? Kutsilyo kun lighter ka no kakabsat. Rong Arcelo Elizardo. Agan sir kayo, oray sa nga pulos 20 answer yo. Okay lang kakabsat. Masapul nga mapagasawa yo takit kita apo iti mangragita yo ni ading Glenn. Adaw pat nga mga nakakasdi nga red. Iji babana ni manang Angelina Cortez. Tabo kong pagsabunan. Hello ating Glenn, happy watching ka na kayo amin dita Kuwait. Ag-live na manin po ta sigurado nga alaag ati 136 watts hour para into nubigat. Tapno ag-message to ni YT kanya kung you are already monetized. No kunanan tao, apo thank you very much. My early gift for New Year. Kunakdokan. So nga kada kayo amin na po nga buy-buya. Pangabakan nyo iti 100 pesos, pagasawaan nyo apo dati nagyan, dahito timba, may nga gamit iti kusina, kun may nga gamit iti mangalap. Go! Kutsilyo kun lighter. Ani guys, kutsilyo kun chopping board. Oo, adayamot kutsilyo. Apay, kutsilyo yung mangalap nyo ka, bunong ko naman. Muena, prelin mo na. Baniit kong basket kana na. Hamadal bani bangka kung pis. Kasanong nga tanaw pati pa nakaisyoshot dito ayan ti naganatoy baldi data bangka. Pumat si ka Muhammad Alaybani. Kasanot pa nang isushoot ko dito ayan ti timba data bangka. Hello po, manang Ruby Galapon, makapaulog kayo mo ni Melo Gentulin, kutsilyo kan ikot. Kutsilyo kan ikot. Siguro mabalin niyo kutsilyo ngumno ikot pagalak nga tati ikot nga tati Spain kakapsa. Kausa mo tongkan screen. Ay, po man Angelina Cortez, dus ngiit pamor. Baniit kan apan. Panganak nga tapos ibanit ko na pan dito yan. Apo pagbalunan kong kutsara, achutsara. Kalugong ka knife. Happy New Year, sir, ni Nerissa Tabios. Kutsilyo kong chopping board. Bunong kong banit. Lawing kong kutsilyo. Apo halo-halo sa lahat. Shout out sa host. Thank you very much sa Jenny Lover. Magbaba ka ng bahay mo, Jenny Lover. Kutsilyo kong banit. Haya ding Nerissa niya tana po ko na ni Manang Angelina Cortez niya po Ruby Galapon kasano nga tana po nga isushoot ko datoy dito'y unog tibal di datoy bangka ng baga ni Hamad Alaybani. Ilugan naman pangasaan kong kutsilyo ko na Hayati Daniel C. Manipod kini Nerissa Tabios picture na sir. Hana talaga nga aktual dati pagpakita ka nga picture. Jenny Lover tusok Jenny Lover bigyan kita ng mag-moderator ka. Tusok na host di mo ako nakita. Hello Jenny Lover, binigyan kita ng jacket Jenny Lover. Lenlen, good morning. Sir, Happy New Year sa inyo ka Ate May. Ibig kung sabi kong tinidor ang katawa, lahat na taon na damo ko na naman ang Solander. Sagot kong kutsilyo, posporo kong kaldero, bunong kong lighter, para tabo kong bunong. Nerigar sa ko, tabukul kong alat. No, tabukul datoy. Kun alhat apo kasi ano nga natin pa nakaisushoot na pa nakakarga na tabukol kan alat. At
Da nakita Spain kakabsat kasano nga nang itugutak kumati tabukol gan alat. Po melani elog ko na ako na ya ko na Arceli Lizardo Caldero kan bunang apo pagsigit na ta agluto ni Melo Gentilini lighter kan sagot kun man Angelina kasto na Caldero ko na sin apo Caldero ko na san kaserola kan bunang panak kenjay dagom ni hahaha lawin kong kutsilyo. Sir, pakulog yung balde Daniel C. Pagbalunan kong jacket kanang. Ayan. Oh, dati. Oh, tug. Pagbalunan kong kutsilyo ni Risa Tabios sa kapsot. Dahito ya po ka gamit iti may nga balay kong gamit dagiti mangalap. Go! Ada nagitak na tayo nga may nga mana na pagkasawa. Bitching kan sagot kanana. Lighter kang pangasaan. Agsungbat kayo ado ti time nyo. Kutsilyo kan sagot. Good evening. Hello manang Perlita. Aglipay Matias. Ilo kenak. Kalugong kan jacket kano. Hello Ate Perlita. Manipot kini manang ni Mami May. Ni Arceli. Bunong kang pangasaan. Kakabsat ken kagayem. May isa gamit ti kusina. Awampay ti nakaala. Nga madana nakaala tatay ti may isa. Nga mahana na pag-asawa. Bunong kang pangasaan, kalugong kang kaputi, kuna ni Melanie Uganisa. Kutsilyo kong kalugong ni Apo, Ruby Galapon. Laman Apo, mapabugtuan nyo. Nuan niya tinagyan, datoy, dati baldik kakabsat. Gamit ti kusina kang gamit, dagiti mangalap, kakabsat ken gayem. Kalugong kang pangasaan, kutsilyo kong pangasaang po talaga kutsilyo latak ang pangasaan. O ado ti time yung oray agi magabaga kay lakay lata mo kapsat agi type kayo oray numano ti answer yung hingga nga mapuntaan. Laman gamit ti kusina ken gamit iti mangalaw. Bunong ken lighter baniit ken tabo. Daniel Sikat channel. Bunong kang kaputi bunong kang kaputi kakabsat keng ito ya wapay nakita nga nagkaputi kubing aso kalugong kon lighter kuna ni Arceli Lizardo no ada makita nga nga masapo no ada makita nga dancer na dito plus light kang posporo KS lighter kan supot Paul silawan na no do ti may supot ng egado kuna niya po Melo Jane Tolentino. Siyempre sumurot ka diyan ti Google's kan kutsilyo. Ada nakita man hindi tuyin nga ada naala na ngumahan na asawaan. Okay, ada nakita dito yung maysa naala na tayo maysa ngumahan na asawaan. Ala 1818 plus light kumbuneng kuna ni ading Glenn plus light kumbuneng kano headlight kun alat ala niya po Ruby Galapon manang awan ti alat ko dito. Anak mo managomban ni it isang awan ti alat ko sa may sa hanga no alat hanga balin nga may shoot kan datay ayan iti timba. Bunong kang plus light ala manso headlight kun alat bunong kang plus light tabo kang pangasaan anya nga ta itugtugot ilakay ko kuna ni Ruby Galapon. Sako kung bunong headlight kun sagot ni Arceli Lizardo ni Ruby Galapon ni Risa Google's kun lighter kes kalugong kang bunong Google's kun kutsilyo awampay tinakaala kakabsat may isa po nga gamit iti kusina ang gamit dagiti mangalap laman apo pagasawa umyo po nuan nyo pala maala po sakbay iti may isa nga iti 30 minutos mangnayon nakbay iti premyo na yan baniit kun sagot plus light kun lighter kung ni ading Glenn ni Daniel C. Channel baniit kan sagot kutsilyo kan jacket plus light kan bunong di Baker King kalugong kang danom awampay tinakaala kakapsat awampay tinakaala awampay nakaala da nakaalang ng awan ti aksawa na hananasawaan da kayo
masapul kami nga gamit iti buno gamit ti bunong gamit ti kusina kung gamit dagiti apo nga mangala. Lighter king kutsilyo bunong kandanom konar Arceli Lizardo. Hello to Neri Galicia. Lawin kan supot plus light kang baniit. Ala, bunong kang pangasaan sir. Kes binaliwan na. Kitain nyo, pangasaan kan lighter. Basa na lata na po, madamas sagot siya kayo. Awan pa'y nakala, asing kang kutsilyo, tama pa nagtuno iti maala na. Present sir ni Aliani Domingo. Bunong kang plus light, apo ni Prelin Mona, bunong kang plus light kano kakabsat, awan pa'y nakala. Limang nga tao iti nakaalay, jay may isang hananay asawaan. Abaliwan nyo. Bagkon kutsilyo, sagot kon lighter, Melojane Tolentino. Ti oras tayong kakapsat ka manatoy 21 minutes na po, no? Anyo pa'y malay iti 30 minutes mangnayon nakakapsat iti premyo na agnayon nakakapsat. Sagot kon lighter, lawin kon baldi, baldi lang dinagyanan na ba nabalitagan. Bunet kong kutsilyo. Kutsilyo kong plus light sir. Kutsilyo kong apan. Bunong kong baniit. Lawen kong tabo. Plus light kong asin. Plus light kong sagot. Mobile na nga dapat picture na. Manang mobile ka po. Gamit yan. Kusida kong gamit ko na jay. Prelin plus light kong baniit. Kung na ni Mona. Alat kong bunong. Bagkong bunang, kutsilyo kong lighter, lawin kong kaldero, ang absat. Apo, da nakaalang hanapay na alatay asawa na. Baliwan nyo mo gamin apo, nagrigat kayo nga agalan. Baliwan nyo matapanunuto nyo. Gamit iti mangalap, nga awan di jay Spain. Kung gamit iti kusina, tinagyan datoy, balde kakabsat. Nohan nyo mahala iti within 30 minutes, mangnayon na maninapo iti premyo yo. Sagot kong kalugong, kutsilyo kong kaldero, balde kong kutsilyo, lawin kong tabo, balde kong kutsilyo, lawin kong kutsara, awampay, ada naka plus light kong lighter, kuna nila Hamad Albani, apo, gamit ti kusina kakabsat, gamit ti kusina, lawin kong tinidor, awampay kakabsat, lighter kong tabukol, apo, Eliane Domingo. Aji tabukol kaya mo sawon inalak jay tabukol di Spain into gut ko sa ako ishoot kun dato gi kaldi atoy po kasano nga tanapo ti panakaishoot ti may sang tabukol datoy awan kaldero kon pagbalunan lance bag kung kutsilyo rong lawin kung bunang lawin kung plus light kaldero kung plus light Melojane lawin kung pagbalunan ni apo rubigala po nagkakatawa. Kaldero kong plus light, lawin kong pinggan, kakabsat, agasawa da lang. Iasawa yo, kakabsat. Pagbalunan kong lawin kong pinggan, pagbalunan kong lawin, inapoy kong kutsilyo kano kakabsat. Aji gamit, noon na po. Plus light kong pagbalunan, 30-30 kakabsat. Basta malayo da Jumaysa, sa malayo Jumaysa, gasawa da ko kayo puti 100 pesos preload. Kutsara kang tinudor, pagbalunan kong supot, plus light kang malukong kung na ading Glenn. Kulman, saan nga plus light? Kulman ka na. Kasi ano nga tatipan na kayo shoot natin kulman dito yung may baldi, kakabsat. Kutsilyo kong bunang, lawing kong kutsilyo, knife kong lighter, awampay tinakaala kakabs na alayo dito dumangamahan nyo nasawaan. Inumpay nga minuto, sakpay nga mangnayo na plus light kong baso ko ni Melojane Tolentino, kastamat kini Arceli Lizardo, ni KSKS, plus light kong Landsback, radyo kong kutsilyo. Kakapsat kong gagayem na ayan, radyo kong kutsilyo po, panangatan na po nga radyo. Danum kong kutsilyo, pagbalunan kong headlight, kakapsat. Okay, lawon ken sagot. Hi everyone, good morning. Kung naliman ang Mila Aquino.
Flashlight kung baso ko na ni Eliane Domingo kakabsat ken gagayem. Flashlight kung baso ka no. Okay, pangasaan kung lighter kakabsat ken gagayem. Okay, 25 minutes kakabsat ken gagayem. Ada nakita ko nga imuna kakabsat ken gagayem. Ada naalak ko na imuna na nakita ko tay imuna kakabsat nga nakaala. Da nakaalan. Plus light kun bote ko na ni Melo Jane Tolentino. Uray, gubli kayo na po. Basta naala tayo naala kon. Mayatun kakabsat ken gagayem. Okay, go. Go, Eliane Domingo. Di 2020 plus light kung kutsilyo. Pangasaan ka lighter. Plus light kung bote. Melo Jane Tolentino. Okay, water, jug, and plus light. Efren de Ocampo lighter kung pinggan. Manang Perlita kutsilyo kung danom. Okay? Thank you very much, Manang Perlita, for joining our games. Dati po. Di Manang Mila Miranda, dundunglatan ni Apo Ruby Galapon, kutsilyo kung danom, plus light kung kaserola, Daniel C. Channel, kakabsat. No, napasag-idan nyo Apo, dati nagyan dito ayan titimba, i-consider ko kakabsat, makita yung madamdaman no, anya tinagyan na niya. Awan sweetie naman plus light kung kaserola. Okay, urayin tayo hingga natin 30 minutes kakabsat. Kakitaop sino Apo iti makaala. Plus light kung tabo kunana. Neri Garcia lighter kung sigarilyo kung balo nila kay ko. Talumot answer na. Plus light kung sigarilyo tapos balo nila kay ko. Mapa nagbabaniit. Okay, kabsat keng gagayam, makaulo ka tayo. Plus light kung lawin, danom ka na sin. Adapay 3 minutos nga panagan seryo Apo, naalakon, datay imuna. Imuna kakabsat. Sino nga tayo imuna? Padaanan nyo. Umaya, datoy pagkasawaan tayo kakabsat. Okay, thank you very much for watching Manang Mila Aquino and Manang Perlita Glipay Matias, ni Manang Angelina Cortez, ni Manang Ruby Galapon, ni Neri Galicia, Danum Kun Kutsilyo kakabsat, 17 million, kastamat kin ni Ading Glenn Molina ditakwait, Eliane Domingo, plus light kun lighter ka na kakabsat. Dayo, sino nga tapo ti napagasatan, nga nakapugto? Nalain kayong agpugto si kayo. Dua pa'y tinakapugto. Dua nakapugto kakabsat ken gayem. Ni channel ki baniit kong baso ko na ken baso ni Daniel C. Channel. Okay, hanak pa'y tin mother datoy pa lang datay atay nagana datoy balde. Danom ko ni napoy mapanagkilaban jay kataltalunan tanaimas nagimas ti mangan ala ading maiket nya tangatarunan na sakit ti mo ading tibukot mo halo kets pospor kon sigarilyo danom kon tuwalya kano kakabsat danom kon tuwalya apay pagtuwalya apay gituwalya pagapapda. Okay ni Manang Ruby Galapon danom kon tuwalya kano kakabsat ken gayem jacket kun danom kanana. Adapay na batbati po nga may sa minuto sakbay nga i-reveal tayo dahil nagyan dahil balde kakabsat ken kayem. Dalong kun tuwalya tapag-apan da. Siyempre pag-apan da ko numabannog da apo uminom da. Lawin kong tabo, danum kong kutsilyo, apo ni Ruby Galapon. Happy watching ka na kayo, aming kakabsat. Happy watching, kakatawa. Asin kong kutsilyo. Isalayo po, aglalaw ko naman ang Angelina Cortez. Sala, kakabsat. Kulman met bit-bit na di papangko sir ko ni
ni Angela mo. Kulman paiso kung nga gamit ti ay agiti agkalkalap data kulman ang adaya kulman mo dito mo. Mamanda agdigos jay karayan sir Kaneliano Domingo. Okay, kakabsat. Tapnohan kayo na mabitin kakabsat ag ibagakon. Aji muna nakaalak. Aji muna may kadwa na alak gamtay kunat kung sinuti muna nga makaala isuti papanan apo datay sa gagasot nga pesos. Tanuhan nyo pa ila kumaalay iti within 30 minutes na yunak kumakakabsat ken gagayem. Dati po. Madamanak dagitoy i-play dagiti video mo kani Marjorie Leste. Thank you very much Marjorie pagpunas dak. Okay, nagyan na po bill timba. Okay, nagyan na po kakabsat. Umuna nga gamit. Umuna nga gamit anak pa itimtim mother nga napanagalaala ka naglalaok. Ang kung sinuktan no na niya. Nalaing kayo magpugpug to. Isang binutitan mabalin nga pugtuan nyo nun niya nalang niya tinainyati kwa na langan na dadyo nipis. Okay, umuna nga gamit kakabsat. Melani yung organisa kakabsat kan kayem. Umuna nga gamit nga nakipakita ka na kayo. Oh! Sino ti dancer na nga baso? Baso kakabsat. Baso. Sino ti dancer na nga baso? Hello mga nang Elisa Nicolas. Sino ti dancer na nga baso? Mabalin nga manghula sir. Okay, dagiti amin na po nga nag-answer ti baso. Anya ti kadwa na dati baso. Isalayo kakabsat. Mabalin damang baso kang baniit kuno ni Daniel C. Channel. Okay, next nga nagyan nakakabsat ka nagayem salayo. Ada answer ko kuno ni Melo Jane Tolentino. Flashlight kuno ni Melo Jane Tolentino ken arak baso ken arak. Aji mangalap mamartek isunat ha. Masapol na ti baso ken arak kakabsat mo ba nagbartek di karayan. Oh, Neliano Domingo, baso ken gin. Baso ken flashlight kuno ni ating Glenn. Ayan, kakabsat, sinot niya ti dancer na kastoy, baso. Okay, oray no niya ti muna no, baso wano baniit, baso kon posporo, iso nga iso, basta duada nga dadtoy nagyan na. May kadwa nga ba nagkakabsat danum, sir ti kadwa na ni Manang Elisa Nicolas. Hello kakabsat, dato yun na po ti kadwa ti baso. Sino na nga ba? Tig. Ilagan na kayo. Oh, paslightan kayo na eh. Oh, sino tinang muna na cancer? Wow! Oh, plus light kakabsat. Awal lang ti flashlight nga masarakak bibirugok ti Spain, ti flashlight nga ti silaw na nangisip. Niikit Melojane. Oh, amuyo dito Spain bibirugok ti flashlight nga ti silaw na nangisip. Awan ti mabirugak kakabsat. Panay nga poraw. Ay, Nery Garcia, apay sir, baso usarem nga uminom tiranom, diwaybay kun headlight, kendanom ko na, congrats, ikit Melojane Tolentino. Yeah, hey, nagkutrapay kidin. Okay, dahil yung headlight kumada yung flashlight latan kakabsat na alada, iso nga congratulations kini Melojane Tolentino, naala ni Eliane Domingongom na udi kakabsat iso na. Imuna latan ni ikit Melojane Tolentino. Oh, yan, di napintas. Oh, makita yun
Ay, bibiro ko, flashlight nga nang isi tisilaw na awan. Puraw lang tisilaw, apo kakabsat ito. Muyo ka din nga, dangkel ko nga pampanagan ng dati linti. Lakay linti ko na nakakabsat tanong mo. Panti, agpasyerte rabi, nakalinti latang. So nga, pinanaganan dati lakay linti. 18 million in the house. Thank you very much for watching. DJ Jonel Sagayno Remix. Okay, padaanan nyo po ti may samanin nga question ko. Ate ko, umuna ko sa gasot Sa gasot. Ti inabak ni Melo Jane Tolentino. O, di ba naglaka, nagpugpapugtupugto kay lang? Awanan, sir. Ay, wala, Melanie, pagki-check mo to ko na, ubing no, naala na tayo lodon, ta naglod ta tayo. At may sahangan nalahan na nalodan kakapsat ajay talk and text. Awang kano ti pagload na nga talk and text iso nga kapilitan nga siya ti manglod dito yan dajay nabak na ajay nag talk and text nga 50 kakapsat. Anak kano malodan na tay sponsor iso nga dajay lang sino ti talk and text nga nang tid. Tinalodan kakapsat ko ni Hamad Alaybani Maysa. Kastamad kin ni Erlinda Pueblas Maysa. Ni May Besamot Maysa. Sino pa eh? Ti may sa pa yung linudan na po ko ni Raysen Domingo TM. Ni Melay Domingo TM. Tihang ni AJ Uganisa nalodanon kaabsat. Ni Raysen Domingo loaded. Ni Melay Domingo loaded. Ni AJ Uganisa loaded. Kastamad kin ni Erlinda Pueblas tihang nga nalodan kakabsat ken kagiyem tawan ko ni talk and text da. Ni Hamad Alaybani napanti 50 nga maysa Hamad Alaybani 50 datoy kini May Besamot 50 tihang nga nalodan ni Erlinda Pueblas tawang kano ti talk and text da di sponsor di naglodan na kakabsat. Thank you, Hamad Alaybani. Len, yung binigay mo kagabi, nalodan, sir, mamaya na. Len, yung binigay mo kagabi, nalodan, sir, mamaya na. Sino ati Len? Alawen, damagik damdama, nakaturog na kun, Melanie Oganis, makaturog ka nun. Muray ka, nagsapapay lang, alas 9:41 pala dito. 17 na po nga online. Thank you kada kayo amin. Buya, ag-share kayo ko, nag-like kayo po. Ni Lorraine. Okay, Lorraine. Happy watching, Lorraine. Ni Lorraine Baguyo dati Lenlen. Ni Lorraine, datay may isa ka no, talk and text dajay. Ni Kwaniting Dia dajay. Hello, Melanie. Adda ngamin work ko pa no bigat, sir. Ko na. Lama bilang at dapay. Mga lanak pa yati. Ishoot ko di ayan TV Balde. Napintas te kanser kakabsat niya, talaga nga agkorida ta ulo yo. Imbes nga agpanupanunot kayo nunya ti pampanunutan nyo apo, pag panunutan nyo nunya diya sa asawa yo kakabsat kayo. Dato apo.
Ready. Ready, kakabsat ken gayem. Dahil nga question kakabsat ka 50 laang at ano mo may santo pa nga 50 tapno 2 gasok. Nino sa panakpay agpakada. Baka no sa gasok manin ka hangko pa nga maabot ate oras ko. Nalaka maalang amin. Dagito'y kakabsat nga nagyan dato'y balde tayo. Kat dua nga nakalata kakabsat ken gayem. Pugtuan nyo lang nga po, dahil may isang nga nakalata, mausar, iti kastoy nga barutawaan. At yung may isang nga nakalata kakabsat, may isang bunga, iti prutas di jay Pilipinas, kakabsat ken gayem. I repeat, may isa nga mausar tatang nga barutawaan dato'y nga paglaok-laok. Kung dati may isa nga bunga iti kayo dita Pilipinas nga prutas kakabsat ken gagayem. Okay, bunga ti kayo dita Pilipinas nga prutas nga nakalata ken sigurado into no bigat dagiti agaramid ti aglalaok masapul do dayto yapo nga nakalata. Go. Eliani Domingo apo ni Nerisa Domian ni Nerisa tabis 50 lang ato baka sagasot ti kaya yo. Ni Eliana Domingo milk made con pineapple, kaung con papaya, evaporated milk con corn, sweet corn and condensed, coconut and milk made. Pinya con condensed milk kakabsat ken gagayem. Fruit cocktail and pizza, Ruby Galapon. Go. Mabali na po, agansir kayo, tikay kayat yung fruit cocktail kong pinya, kakabsat. Fruit cocktail kong pinya, okay. Awan pa'y nakala, ni Pulos, agpaiso, danala dang may isang handa na yasawa. Condensed milk kong pineapple, Nerisa, okay, condensed milk kong pineapple, kunana. Ni Mami may dito ka awan ni Mami may dito abay ko apa ni Mami may ka anang kakon gatas kondensada ka no kakabsat. Fruit cocktail and papaya, coconut milk and fruit cocktail, kaung ka na condensed milk and papaya, fruit cocktail and condensed milk kakabsat ken gagayem. Okay, may isa nga nakalata nga bunga iti kayo di jay Pilipinas, condensed milk kun anang kako na ni Nerisa Tabios kabsat. Ayan, saging kung gatas, pinya kung condensed milk, Arceli Lizardo, fruit cocktail lang ka, condensed milk kun mangga. Ayan, 15,000 nga naka-online. Thank you kada kayo. Pinya kung kaong. Okay, go. Saging kung gatas, coco di nata di condensed milk, nata di coco pinya, papaya kung condensed, kakabsat ken kagayam. Okay, okay mga kaibigan, live ka na to, live. Okay, Arceli Lizardo, fruit cocktail kung papaya. Ni Mona Prelina Mona, upat nga araw nga agpadaya. Melody and pinya kung evaporated milk, kakabsat. Dati 14 million in the house. Happy watching kada kayo. Amin kakabsat. Ang napaspas ti oras tata. Ayun, kada kayo amin na po agbuy-buya pangasi yuman na po ta i-play yun sa nakalpasan dahil live ko. I-play yuman na po uri sag 2 oras yun sag tatalo. Tikurang ko lang dito TWH ng 136. Kuno ado tinay-play tataya po 136 na bigat. Sigurado na po nga ang maala kung tayo 4,000 na nga WH. Evaporated milk kon anangka. Pinya kung condensed ko na nakakabsat ken kayo. Okay mga kaibigan, happy watching kada kayo amin. Okay, go. Pinya kang kaong nag-apply nak itizer ko na nag-i-play nak. Alawon la i-play kayo uri 2 oras yu sag
15 kayo nga sagdudo oras, 30 nga sigod aja yin. Sigurado nga ito nabigat palubos na po Diyos apo mamone da ito UYT tunta 136 lang nga WS to kurang ko na po. Kuno kas pakarigan ta makwano bigat ag message ni YT kanya kakabsat masapul nga i-mute kun dagiti CPR nga videos ko apo. Ta ada videos ko apo nga 379 dito nga naka-upload dito yung YT channel ko. So nga pang-asi basit ta tumulong kayo. Nata di koko ken anangka pinya kem papaya anangka kem pinya nagi-play na kita iti video mo kanel yan Domingo. Okay. Hello to Mary Grace, Domrica, Enrico. Sir, late na ka din. Gusto lang. Pugtuam nun yan nagyan na nga duwa nga nakalata dati nga balde. Masapul tat nga pagrekado iti dati nga Pasko kun may nga bunga iti mula tayo nga prutas dita Pilipinas tinagyan na ng kalata. Go! Pinaturog ko lang namin aywang ko ni Mary Grace, Domrica, Domrique, Enrico kakapsat. Okay. Anya nga tapo iti nga bakalakwada. Hello Mami Mai, dadya nga nakaiday so nakakabsat ken gagayem. Nata di kuko and fruit cocktail ko nana. Okay. Happy watching kada kayo amin nata de coco and fruit cocktail sir ko na ka. Lina Nestle cream ko na anangka, mayonnaise kang papaya kanaw ka absa. Hello kada kayo amin na po nga 15 nga na online ag thumbs up kayo ka po. Magpaki-thumbs up dak tapno tikas tapo ko mayat. Ayan, kaabsat kan gagayem. Thank you very much. Amin na po nga don't forget to thumbs up the host. And of course, da kayo amin na po nga hampay nakadikit to yung motiviyang dikitandak. Langka kong coconut milk ko na ni Mami Mai. Langka kong coconut milk ko na ni Mami Mai. Duwa nga ng kalata kakabsat kan gagayem. Daniel C. Channel, happy watching kakabsat. 14 million, 15. Nestle cream kampinya ko na. Okay. Sino kada kayo aputi mga bakit 50 pesos preload? Mary Grace Domrique, condensed milk and corn ka na. 42. 15 million in the house. Thank you very much kada kayo amin. $17 million. Hello Diang Castillo, thumbs up dan host kunanan buko kon fruit cocktail ni Prelin Mona kakabsat ken gagayem. Okay. Ada nakaalang kakabsat Elianin Domingo, Nestle cream and papaya, buko kon fruit cocktail kun thumbs up dan host kunan ni Diang Castillo kakabsat. Iti umuna nga ipakita kakabsat to no niya tinagyan na po. Datuyin. Hello to 2020 milk and buko ko na naman ang Elisa Nicolas kakabsat. Nakita na kayam. Nakita na ginagyan na po milk and buko. 2020 condensed milk and corn ko na. Okay, datuyin muna po Okay. Da kayo amin nga nagdanga, da kayo amin na po nga naganser, gusto kayo. Da ito'y may isa, talaga nga iso na alayo. Dati ya po ko,
leche condensada kuna. Kaya nasa uno leche condensada dito yung Spain, condensed milk kakabsat. Uray gatas leche iso lang iso. No kunam DJ Pilipinas leche. Kunam DJ Pilipinas to sultakam da kangam no ditoy leche no kunada. Apo tay kaya tayo nga gatas nga igup-igupan tayo nga nakalata di Pilipinas idi kakabsat. No bagam nga leche kuna DJ Pilipinas datoy apo sultakam da kain sikida ngam no ditoy no leche no kunam kaya tanda kakabsat gatas kunada. Condensed milk kakabsat datoy. Datoy apo ko condensed milk kakabsat. Nga nakalata datoy. Pilipinas, ibaga yung leche. Kunam no ka sultakan na kada jay pangibagam ti leche. Dito yung kaya tanda kata iso ti gatas da kakabsat ken kaya. Dahil apo leche. Leche, kuna na dyan leche condensada ko na entera ko na kasi ada semi-desnatada kon entera dito leche condensada entera ko na baba iso la condensed milk ko na nayana po dahito iti muna nga nagyan na di may kadua nga ng kalata kakabsat ken kagayem ngayon nakipakita kada kayo happy watching leche kakabsat gatto ko na digdi apo nga ibanag gatto kas diyan no gato ko na digdi iti ami ko pusa gato ngam no gidi ibanag gatto ko na da kaya nasa una po gatas ngam no ditoy no gato no kunada pusa. Gato ko na ni Kwan. Okay, kakabsat ken kagayem. Dato tinagyantay may sanga nakalata. 52 minutes kakabsat. Gato ko na. Dato yan kakabsat, ti asawa tayo may isang nakalata. Ready? Dati po, dinagyan tayo may isang nakalata. Jackfruit and jacker ko na nakakabsat. Lang anang ka kun gatas. Ayan. Sino na nga bak? Sino na nga bak? Dati imuna ni Mami May followed by Nerissa Tajos. Kakabsat ken kagayem. Mami May nangabak ni Mami May iti imuna isuna kakabsat tao adayo isuna ang kumimpakpakita ka na pugtuan na dato ya po iti nagyan na kwa anang kakakabsat kung gayam Mami May pa ipabaratom ko madato inaba mo na kan nagati viewers. Happy watching kada kayo amin kakabsat ken kagayam. Okay. Daya po tinagyan na. Okay, kada kayo amin, thank you very much. 14 million in the house. Happy watching kada kayo. Ni Apo Ruby Galapon, happy watching. Ipabaratong latan ko na ni Mami May. Ipabaratok ka no kakabsat ngam. May isang question. Kasi amuna tinagnagyan dagito yan ti
Ay, dito yan ti dispenser mi apo iti pagdyan ti makan dito ay. Iso nga muna tay sumut ti matang iso nga unpermot kakabsat ata so kabalay ko dito alang amot asawa na muna ti nagnagyan na dagitaya pag-alaan na ko na iso nga tapno kan ti masasaoyo kakabsat alak ipabarato na kana. Better luck next time ko na na. Galapon, thank you mama, happy new year baka syaklatan ko na na. Haan. Tano awanti tano enjoy da kayo nga 12 mang question na sa bali tapno ti kasta ka tie between Mami May Urita kini Nerissa Tabios. Okay, next question. 50 pesos preload kakapsat ken gagayan. Siyak may kadwa sir kung ni Nerissa Tabios. Haan, itay tayo tano adagang ganas na ganas mo adagang kakadwa yung agbuy-buya. Oh, atay between Mami Mike ni Nerissa Tajos kakabsat. Next question. Dunggan nyo po ti question kakabsat kuni mapanan ti may sanga oras nga intay pa nagla-live dito iso nga welcome Ate Ruby ko na. Hello. Kakatawa da. Anya tinagan datay kang kanon nga tiwi pagyanan na kasla ikaman. Go! Anya itinagan datay kang kanon di Pilipinas nga ti pagyanan nakakabsat pahiplastaran nakakasla ikaman. Go! Inunaan! Anya tinagan dati kang kanon di Pilipinas nga ti panan nakakasla ikamon kakabsat ken gagayem. Kasla ikamon ni Mary Grace Domrique Sinuman, ni Arcelo Suman, ni Manang Perlita Glipay Matias Patupat, ni Apo Elisa Nicolas Dukot, ni Twerty Binungon, ni Mami May Sinuman, Sinamon kana. Okay, Sinambong Lina. Okay, kakabsat ken kaya. Okay, suman kano kakabsat kalamay mo ako kunana. 13 million in the house. Thank you very much manang Perlita Glipay Matias ken niya po manang Lisa Nicolas. Uy amuyo kakabsat. Sinambong kano ni manang Angelina kalamay sir. Kalamay aji kakaslatay kwa. Okay, iti muna po nga na-cancer kakabsat ditoy. Mangragi tayo di nga to ato'y tano makita. Ni Melo Jane Tolentino Sinumon. Ni Mary Grace Domrique Enrico Sinuman. Okay, da kayo nga babakat masapul ti referee dito Okay. Ni Arceli Suman, ni Ruby Galapon Suman, ni Manang Perlita Patupat, ni Elisa Nicolas Dukot, Kalamay Binungon Sinuman, ni Mami May Sinambong, ni Nerissa Tabios Suman, ni Ruby Galapon Suman, ni Arceli Sinamon, ni Malina Cortez Sinambong, Kalamay Enrico kakatawa kakabsat ken kaya. Anya tikus-kusto nga nagan na po datay dukot ngay panda di jayan tilagalagaan da nga kwati bulong nyog nga pagbalinan da nga kasla pitaka tapos no agburburok to dati tagapulot isunto ti paltaw da kakabsat nya nagana sinamuno no sinambong dadi man na po inya nagana kanyayo sinamuno no sinambong inya din nagdumaan ti sinambong kan sinamon. Okay, explanation. Adi ka galagalagaan da nga sinan ati kwati kasta ti nyug sa dajay nga sinan lagalagaan da po sa tandoy pandatay
kargaan da puti dukot, tapos ajag burburok nga tagapulot, isut danto di jay, into no maluto di tagapulot, malutong tumo da jayan kakabsat. Okay. Oh, kuno ni manang Angelina Cortez ko sinambong kanya mi sir. Ni manang ni Angela ni kwano patupat ti awag di jay Pangasinan. Okay, kapsat kan kagayem patupat kanu ti awag da di Pangasinan ko ni manang Perlita Glipay Matias. Gura kayo adan sa ipakita ka na kayo apo ti patupat. Manang Perlita dato iti patupat ni Philip Ijayame. Atoy iti patupat. Nagsinang kwadrado ti patupat di jay Ayame Balisteros. Dato iti kung kunada nga patupat nga adadeket yuneg na nga linuto-luto da sa dain bungon. Iso dato iti patupat. Jaka mo ano patupat kun ayo ay sinambong di jay. Ato'y kahang nasamit. Medyo nasamit nga medyo umagad kakapsat. Ato'y ti patupat mi. Dijay Cagayan, Balisteros. Okay, when kasta ti patupat kuna niya Ruby Galapon. Bye-bye everyone. Happy New Year to all kuna ni manang Mila Aquino. Deco sir, Deco, patupat ti awag mi di Pangasinan kanata. Sino nga rin tinangabak dito eh? Gure kayo takitaan tayo. Timo na nga nagsungbat dito eh. Timo na nga nagsungbat dito eh ni Apo Melo Jane Tolentino no sinumon. Ngamga po tanangabak ni Apo Melo Jane Tolentino ti sa kagasutan ipabarato tayo kan aja may kadwa nga simungbat sinamon mo no sinumbong okay lang. Ni Arceli Lizardo Suman, ni Ruby Galapon Suman, ni Manang Perlita Patupad, ni Manang Elisa Nicolas Dukot, ni 2020 Kalamay, ni Prelin Mona Binungon, Ruby Galapon Sinuman, ni Mami May Urita Sinambong, tapos ni Nerisa Tabios Suman, ni Ruby Galapon Suman, ni Arceli Lizardo Sinamon, Santo Sinambong, ni Manang Lina Cortez. Okay, gapo tayo disqualified tayo ni Apo ni Melo Jane talangaba mo tatayin kakapsat napantay may kadwa angom ni Mami Maymot manenti napanan natin may kadwan di tayo manin nato yan. Sumaruno ni Arceli Lizardo Sinamon. Next question manin dato yan. Okay sir, kung ni Melo Jane Tolentino. Okay kakabsat, mabalinti sinambong kun sinamon kakabsat ken gagayem. Ayan. Another question ulit na alas syakti maikadwa kung ni Mary Grace Domrico Enrique. Sino man meti amumi ko na ni Domrique awan ti sinuman timbagam si Kapo Mary Grace Domrico Enrico sinuman. Abduma ti sinumon ken sinuman. Ti sinuman da kamo no da picture ti sinuman kanyak pakitak ti sinuman. Dati ti sinuman dati ti sinuman apo ayan natin sinuman ito yan. Awam mo ti sinuman sa picture ito yan. Okay, happy watching kakabsat. Sinamon ken sinuman hangagpada. Awan tayo sinuman dito yun, cut ko tayo sinuman. Ayan ang kakabsat. Babaliwak lang tayo mang pa-questionan. Tayo na nga talagan. Okay, 12 million in the house. May sapay iti question ko. Nga pangabaka nyo po ti 50 pesos. Preload. Tay. 12 million in the house. Ni ading may nangabak di jay. Kuna una man ang angam nangabak manin ka. Siyempre, ipabarato namanin tay. Ni Mami May tay. Regalo na karon. Next question. Tapno ti kasta ka mapankan ni ti sino ti mga bak nga 12. Anya itinagan datay kang kanon dita Pilipinas ngano awagam kakabsat ka
kaslamang lait iti maysa nga tao kakabsat ken gagayem. Anya itinagan beng. Anya beng. Anya itinagan datay kang kanon dita Pilipinas nga no awagam kakabsat ka kaslamang lait iti maysa nga tao. Go. Sinuman manin Melano Domingo, leche plan ko na. Apo haan. Anya at amuyo ato no awagam iso na ko kaslala iti maji maysa nga tao ag lano no lalaki iso na. Leche plan ka no? Wrong. Leche plan ka no. Awan pa din nakaala kakabsat. Leche plan, haan. Apo, leche plan, nakako. Dapat baga lang nga leche. Kung nakituin ka, ano leche? Apo, lechugas. Kang kanong manang perli tagli pa'y matyas. Okay, hanyo mong saal. Napot ka no, ni manang Elisa Nicolas. Sinuman niya, naganaaji kakapsat. At ito medyo madubli. Madubli dahi pa ng ibagayo, kakapsat ka nga kayam. Go! Laman nung nakaramang kay bilo-bilo ko na ni Apo Ruby Galapong na dubli-dubli nga talaga ng masanga iso. Bilo-bilo. Anya, laman na muyo tayo nga makang kakabsat. Ta isura kayo to agaramid to tatikas jay no diya mo. More closer. Dubli-dubli nga manod iyawag mo kumako. Kasla lalaitim dahi lalaki nga pangibagbaam dila-dila ko na. Hello, lipak-lipak. Yaji lipak-lipak. Aji lipak-lipak kakabsat. Amo yung aji lipak-lipak. Po, dapat lipak-lipak ka nga kasjayan. Lipak-lipak ka no kakabsat kang gayam. Na malipak-lipak ka kaguri ka man. Guri ka, tagatakpaya po. Awanti ko atyon. Awanti sound yun. Okay, kung na ni Manang Lina Cortez, talaga makakakanti si Uman. Ni Apo Ruby Galapon, Bilo-Bilo, ni Mary Grace Dombeca Enrico, More Closer, ni Melanie Dila-Dila, mas Dila-Dila, ni Ruby Galapan ko, ha-ha-ha, ni Melo Jane Tolente ko, lipak-lipak ko na, ni Arceli Lizardo ko, Dodol, ni Manang Perli Taglipay ko, Dila-Dila, ni Hamad Alaybani, Dodol, ni Manang Lina Cortez Linobian. LB Pasqua, hello sir, happy watching. Ni Manang Papalita Lipay Machas ko, bukol-bukol. Bukol-bukol. Baka datay pinaltaw dayo bukol-bukol. Ni Hamad Alaybani kakabsat ka, linupak. Ni Melogene Tolentino, lubi-lubi. Ni Prelin Mona po ko, pinaltaw ka no kakabsat ken kakayem. Panapalitaw, Mona, Prelin Mona kakabsat. Tikustungan sir na po. Dati di ko nakidin. Pasing goreng. Okay, kita kayo amin na po nga agbubuya. Alak, thank you very much kakapsat. Iabot ko yung gana itim mga inya orasan ka din alas 10:11. Okay, happy watching kada kayo amin kakabsat. Nagiti 15 million in the house. Thank you very much. Akam kamatak iti WH kakabsat 136 without face. Barang nubigat maala na po ti 136. So nga paki-play yung man na po iti videos ko. Medyo maornos mo datoy YT channel kon kakabsat. Barbarang no tulungan naktumanin ni DJ Kevin Jake nga mangi plaster kakabsat ken gayam ta iso lang apo ti amo nga nalaing tikas diyan tadyak amo mas jak amo ti basta live na kadaglalaw kung okay yun kakabsat. More clue kula ni Mary Grace Domrique Enrico kakabsat. Ti gusto apong answer na atoy ka datoy apo ko nung maluto ko agbaling depende no niti gamitem na asukar no blue asukar nga red no white. Ato ko ti pamay anda mangpuspus dati inyog nga ado. Puspusan dati inyog kakabsat sa danto ikante asukar na medyo igalot-galot da kasjay pagwaranda datay isa danto into no may pandatay inyog kakabsat sa danto ipandatay ari atay bilaay kakabsat la kiwar da kakabsat kang gayem ingana nga rumwar atay lana na tanmo hanga agdeket kakabsat
into no agalsa alsa kung kunada no kanto no agalsa into no ay kas jika ta aja antiparyo tagaraw ngagkas jay kas lag kudyasen ta rimwar mo datay manteka ng kakabsat dato iti ladek na kunana pa prelin mo na ti talagang answer na dato ko dudul di ba duduldog kunana no ka duduldog kunana duduldog di ba dudul so nga kasla medyo manglait da dyan na gana dudul kunana duduldog kayo nga duduldog kunana dyan mistrami di kahit kasla kalaingan tayo duduldog kunana dudul kakabsat kang gayam apay ang kapay nakaraman tiyak sino kada kayo ti agpay-payso nga hampay nakaraman iti dudul di ba dudul dog kunaan ni mamona idi di ba Angie po mamona nakakabasa laki ni mamona dudul kakabsat na imas dadya agbaling nga kasla tilangan ako kasla ti kasla mahablangka kasla kas di tilangan ako na imas ajay sir ko na ni Angie alamo dudul ikanda ti ladek na di nga to na piso ti sanga ilgat idubing kami kakabsat naimas ajay sir dudul nga ikanda ti ladek na di nga to na danto may gananda nga bulong sa wakas jay kang kanumi dubing kami da jay may sa kwadra dito nga kas jay piso may sa kakabsat kasla lukit kita naimas ang minto no kanam makasuya mongit kakabsat ka when man ni mammo na guyong ko na ni Angie alamo dudul ko na ko pong tanakano ka dudul dog ko na tano ko so nga dudul dog ka. Hello kakabsat, thank you very much. Ti winner tayo po ko ni Arceli Lizardo. Arceli Lizardo, talagang agswerte ka Arceli Lizardo. 50 pesos sa Arceli Lizardo. Happy watching kata kayo amin kakabsat nga 14. Asino makaturogan. Agdi makaturog kakabsat, ingato natin imana. Kanayon niya garamid tiinang ko idubing kami ko na ni Ruby Galapon ama na po dagi jiti expert tong aramidin na kati ina nga babakot idi tiyempo dagiti babagat nga di da pa amoy ti agsapin amoy ti sapin da idi atay hangapan ti nya nagan nati ba isa po ti babakot no kan ati nya nagan nati sapin ti babagutan kakabsat idi no nana mga panti dajay mga pansot. Once sir, malagip ko ni inang ko na minsan nagaramid na paddakan ni manong ko. Okay, taan nyo. At isa istoryahan tayo po ko mangipalagip takadagiti naglabas tayo dubing tiyo. Nasa papay sir, 1:15 AM jay po na nam. Nyala alamid. Sir Jay, i-play ko latan baka maiturog ko na. Okay, thank you ba. Sir, play ko latan baka maiturog ko na ni Mary J. Pasqua. LB Pasqua ni Mary Grace Domrica Enrico. LB Pasqua, happy watching ading. LB, happy watching LB. Inya ko na ading tatay ni ading ada napangkano ni Warren G. Balay. Ko imbaga na da jay napanainala. Diya ka mo nung nagkamali ni ading ti ko ana iso nga at least imbaga mo ni Warren siguro. Imbaga ni ading diya mamamunganapan ang kung nabilin ni ading gusto nga no okay king kalata da gintit-nan thank you no haan no kunam sana la imbaga in report kano kanyak idi after 5 days nakapanaw ni Warrenan. Okay, katakapsat 11 million in the house Wednesday United na kanon ko na diya ka mo no agkurang nakpay tahang ko nabilin ni ading daji computation na hangko nabiling iso na ko isumot na itid na nagkamali ka ading kung nagarod ka alang agsublimanin ka basi wala may nayon no kang kasparigan tulong mo latan no kan okay ajay sir ko na iso nga bagbagakon ta ibagak manong may ni kastoy ni Manong Warren kakastoy ko na imbaga na jintid na nga ajay na oding ako kam ko na isa bali mat basit sa mauna yun ang mga naipandatay talaga nga kukuha ng kung nakiso nga baamon sir ko na ni LB Pasquang ala ko uwan tayo so pa nga nayon da jay ko i-sponsor man tulatan do maminsan nga agpaya aya makajay
pakairamanan ti PM dita abroad kaabsat ken gagayem taha nagkamali siguro nagkamali ni ading hangko nabilin nga nalaing gamin idi baka iso dahil ti nayawat na kita kurang kinita kilistaan. Thank you kada kayo amin na po bahamon sir ko na. Okay, thank you very much sa LB Pasqua at least adda nakalaglagi pam tiliw-liwa niya. Okay, dahil po sino nya nagana dyan nga bak ni Apo Melo Jane Tolentino kini Arceli Lizardo. Ipa-games mo tulatan sir ko na ni LB Pasqua. Alawon la, thank you very much LB. Iti konsiderasyon nga intid mo kan kontoy no motibo nya. Talaga baki inumpyut mo kurang data intid na ko nanak. So hindi pa panunutok natin ka ang ko nga na kasi nabayag kami nga nagpatangkin natin ngon napamagayam ni Warren nga diya kamamo na mo imbaga na ading nga sigod awanan hanga na compute nga nalaingan. Okay, 12 million in the house. Thank you very much. May sapaya po nga question nga pakabaka nyo di 50 pesos. Preload kas panagyaman ko kada kayo amin nga gi-play iti videos ko apo. Tabarbareng laeng into no bigat apo. Maitid na puti 136 watts hour nga kurang ko apo. Siguro ta nagbayag na naka-play dito TV me. Agmal malo mingana rabit at tayen sala nagsardang duwate naka-play. Okay, kakabsat ken gagayem. Dahil yabo ko may isang maning nga kangkanan tapabusugang kaya manapati kangkanan. Okay lang. One. Ang papabusugang kayo mantikang kanang kakabsat. Mayat majinubra na. At least nalagip na. Amo na mo jibalay ni Warren. Okay lang. Thank you very much. Okay, dahil di man niya po kung naganti kang kanon dahil yapo nga kang kanon datoy nga kang kanon datoy dati nagan na ti damdamagak kang kanon kakapsat anya nga nagan dati kang kanon ninalipata ko anya tinagan dati kang kanon nga aramidin da ke dukot nga ikanda iti nyug na go anya atay kangkanen nga ikanda ti dukot nga karusan da iti tay nyug nga medyo lulukutan iso ti ilaok da go nya nagan nakakapsat laman. LB, thank you sir. Happy New Year sa inyong lahat sir. LB, siya katag thank you si KLB. Inkiwar ka no, kalasukos ka no, kakapsat, ala po, palitaw ka no. At inyog nga, kiwa, aji, karusan da dati inyog sa day lauk, jayanti ko sa day iprito. Nagan na jay, nyugan. Balitaw, wala, damutan, nagan na kalasukos ka no, kalasukos ka no. Anya, nagan na po dati, kangkanan di Pilipinas nga, gamayinda tapos ikan dati gamay da dati nyug nga nakarus kakabsat nga medyo natangkang basit sa iprito go nagana dila raong bikayo budbaduya kaskaron kon lala dila glalo ko ti magbagadan hello friend ko ampo kaskaron ka no apay di kaskaron na dayamot nyug na mait rong arena kakabsat dajay arena ba? One. Arena mabalin deket kakabsat. Baduya, Bukaya, awampay nakala. Kaskaron saan? Deket dajay nga ikaskaron igalot-galot dati asukar nga red dajay. Awampay titinudok. Nya naga na datay atay ikandati arena na nga ikanda ilaw kandati kinaros nga nyog kaabsat sada iprito nagan na alaman umuyaw bukayo ko na bukayo awan iti arena wano deket na po LB Pasqua nya nagan na jay laman talaga nga
tinudok sir. Aan ata pa'y tinudok yan pa yun, natudok kakabsat. Kalasokos ko na naman ang Angelina Cortez, baduya, ala handam mo. Aji ka kwapo, mabalin iti arena, mabalin mo't apo iti, mabulumot iti kat kakabsat, baduya sa raja itinudok ka raw. Mabalin niya matudok mo't iti arena, samoy kantinyog na kakabsat, samoy iprito. Nya nagan na jay. Oh. Adamot, no baduya kamin kakabsat, mostly lang tinagan na no baduya, mo ti may panda nga ba baduya no kwa ikanda iti ajay deket nga iprito dahil so dahil iti baduya kakabsat kang kayem. Dahil iti original nga kwa iti baduya, binagkal ka na wala binagkal baduya sir. Alaw kaskaron ko na naman ang perlita aglipay majas kaskaron aji manang aji pagkalunda sa iti iprito datay ginamay da nga ngari na nga medyo hanga atay medyo natangken tapos pagkalunda sa iti iprito agpapto makas jay nga nagkaskaron iniluton da nga lutpon kapsat ngam agbitak ajay no kwa luto na di uleg na iso nga sa tanto alaan sa tanto igalot iti asukar kaskaron ajay palitao binagkal baduya ajay kunan ni aporo bigalapon so daji no baduya deket lang nga iprito da daji ti baduya ngam no day inyog na nga ikandati inyog daw no ikandati ikandati sabana wano nyog kakabsat niya nagan na laman laman no ada nyog na wano ikanda sabana po nga ingalo-galo dagan natin ay arena sa daim prito nagam na laman palitawa ka no palitawa aja ta timpaw timpaw ka na ayan ti ayan na po iti kang ayan ti manteka di ba kas tumpaw kasi no hapay naluto talagang alumnod ngam no nakangatunton tumpaw iso nakakabsat ka nga maruya ka no. Okay pa naglakaan na gado talaga na mabmabsok kayong kakabsat. Ada na nga ba manin? Ada na nga ba manin kakabsat? Sino maning nga tatila nga ba kon? Ado inaba na dato yain. Okay, amuyo kakabsat da dyan. Oh, i-explain ko ada na ka alan. Duada pa ikiding umayi no muna ti kwai muna ti alaot. Daji kakabsat ke arena ikan dati arena siyempre ilaukan na mo ti asukar na sa dalaukan ti sabawon nyog. Nyog. Ito no gamay-gamay da kakabsat at medyo hanga naludoy. Medyo natangkan daji arena tapos pit da kasjay. Depende ay pa nagpastar ng dodyayanti no sa kutsara siyempre medyo agkasya iso na iso nga dadya iti panaganan da kakabsat ka malagip ko dadya ta ilalako da kaya takidi arena ajay laukan dati sa bawon no nyog ajay ka nagan na hanga baduya no baduya ko na kakabsat baduya ko na kakabsat mabalim nga baduya yung style ti baduya diyan cho pure nga dokot kakabsat nga iprito da no saan ikandamot iti nyog nga nakaros kakabsat baduya ngam ti talaga nga kwati ba style ti baduya awan ti nyog na kakabsat ngam no arena nga ada nyog na wano ada sabana kakabsat depende no arena wano dokot ti panda basta ikanda ti sabana wano nyog na sada iprito magatang tipestaan niya puro bigalapon. Okay, imuna kapsat ken kakayem anya nagan nga makanda jay isuda jay tibakong ko na apo nga priter kunada banana priter ikam sabana ngam na at least da jay ngam gaputan priter daman sabana buno danyog na aja tibakong ko nga priter kakapsat impaltaw da aw kakas dito mo tilangak sila nagbungkong nga nagkas dito lang nagkas sunan dahil iti priter kakabsat nga ibagbaga tayo kakabsat dahil po thank you tambong kalalimanang nga Elisa Nicolas tambong manang datay pinaltaw jay ang miya jay
banana fritter magatang ipistan nangabak manan ni Hamad Alaibani sister kuno. Okay, congratulations to Hamad Alaibani sister. Apo. Talmaro kaya maruya ti Tagalog na. Maruya ka no ti Tagalog na kaabsat. Api kami Tagalog kayo kung Ilocano nakita o yan. O ni Daniel sila maruya baduya ko na. Baduya bukayo ko na nakakabsat. Priter ajay. Priter ko na ni Hamad Alaibani. Dajay ibagam di kay loko. Mapangkada jay Ilocano iaramidan na man ti maruya ko na di damo. Ngam no ibagam nga iaramidan na ti Priter no kunada amudang aramidin na di kakangkanan. Congratulations to Hamad Alaibani. 50 pesos preload. Nangaba manin dato'y babaeng kakabsat ken gayem. Talaga nga mayat ti swerte na po iti preload ni Hamad Alaibani. Ada yunak pa ya pong 6 minutes tapno 1.5 hour dahil di pa nag-live ko tatangal daw. Iso nga ananusan nyo lang na po ti agbuyay ti nasurok nga 4 nga minutos tagpakadanak tamaturog tayo tumutan. Agsala kay Kidi po kapsat best disco hit. Okay. Pumelo Jane Tolentino kini Arceli Lizardo nya kata 30 tatanya 30/12/2020 kakabsat pakisen yun to di number yulat kanta ngaman no ang ngayon to no bigat ti panangilod ko sumaruno nga bigat ta ilipas ko pa yung iludan dagi ginaud-udi nga hampay na lolodan nya. Okay, thank you very much kata kayo amin kakabsat. Dapat na batbati nga talo nga minuto sakbay nga agpakada na kakabsat. Thank you kunata. Hello to Frederick. Frederick, thank you very much Frederick for always watching my LS. Kung kakta man na po 10 minutos na pay. Anaya ka po nga 1 hour and 30 minutes. Iso nga, dapat na batbati nga 3 minutos. Gura kay pa lang ilipas yung 3 minutos na po 1 and 30 minutes datoy LS ko. Tapno nalalaka na nga sumaran. Thank you kini LB Pasqua. Ni LB Pasqua kabsat. Kata kayo amin ni Hamad Alaibani, ni Daniel C. Channel, ni Manang Lina Cortez, ni Manang Ruby Galapon, ni Arceli Lizardo, ni Daniel C. Channel, kastamat ko ni Manang Perlita Glipal Matias, ni Prelin Mona, ni LB Pasqua, ni Manang Elisa pa Nicolas, na kastamat ko ni Hamad Alaibani, ni Ruby Galapon, sino pa ni 2020, ni Mami May, ni Efren de Ocampo, Melanie Uganisa nakaturo ko nagururo ko ni Manang Angelina Cortez kini LB Pasqua ken sino pa ni Arceli Lizardo happy watching kata kayon Dian Castillo 14 million in the house kakabsat ken kayem adapay na batbating 2 minutos sakbayapok no motiviyang thank you very much kata kayo amin na po ni agreplay na kamlatan to di Sir Dua usarik nga si Pikon ni Hamad Alaibani. Thank you very much Hamad. Ay iti tutulong niya po nga panangalak iti 136 WH para into nabigat na barbarang lang po iti nanti 136 kasi no jak maala po tagpaypay so atay kunada nga once nga hamo maala kano ti 4,000 within 2020 back to zero iti 2021 ag back to zero ka 10,000 to kano jak amo nagpaypaysog datay ibagbagada so nga agpaypayso kon saan barbara nga po manayunan ng 136 na bigat dito WH ko tapno tikas tapo ko ma-exempted na kapo kon dahil nga new rule na no ada rules na kakabsat dahil yung nagpaypayso jak amo kami jak sigurado. So nga gyamayaman na Manang Angelina Cortez ni Hamad Alaibani nga replay apo kada kaya amin na po nga nagbuya ni Arceli Lizardo ni Manang Perlita ni Manang Elisa Nicolas kada kaya amin Manang Perlita thank you ko na ginayom mo nga sponsor mo thank you very much kada kaya amin apo Merry Christmas sapay ko maaputan na rabuy nga ti sasangbay iti baro atawen kada kayo amin nga sangapada
Da kayo amin nga padak nga OFW, nga dayo apo iti pamilyanam, bagkanyak na dato ni mami may kanda iti budong ubeng. Kada kayo amin kakabsat ken gayem, naragsak nga rabi na naragsak nga daw yun, naragsak nga bigat ken naragsak nga malumyo amin nga sangapada. Thank you very much sa apo iti panakipagpuypuyat yo. Iti nasorok nga 46 days ngayon nagpanaglalay iti tangatang aldaw ko narabi ikakabsat ken gayem. Bye everyone. Thank you kada kayo. Keep safe and keep safe. Good night. God bless. Keep safe. Happy New Year to one and all para into nabigat. Thank you kada kayo amin na apo. Tano awang kayo apo awan apo iti kastoy nga maalak nga WH. Kada kayo amin nga gi-play. Thank you very much. Tasapay ko manubigat. Into no check up kapo nalpas ti 4,000 WH nan. Kada kayo amin na po. Good night, good morning, good afternoon, and good day to everyone. Thank you very much. Bye. Maturog tayo na apo. Ginana tayo na. Happy New Year to all. Kuna ni Ruby Galapon. God bless, sir. Kuna kastamot king ka Angie Alamo. Kada kayo ni Esra Ortega Gumarang. Apo ko Esra, barbarang no umimbag kayo sige da Esra, pada kay kini mami may nga dasaksakitin na. Kada kayo amin na po nga nagbuya, Happy New Year to all, kuna ni Arceli Lizardo. Mata nyo apo tayo into no bigat, into no sakbay nga New Year iti Europe time, ag live na to kakabsat para iti panagtinkyok kada kayo amin iti naragsak nga barutawan tayo amin nga sangapada no bigat apo ko 31 iso nga sapay ko maputa into no 31 no bigat mariingak nga naka 136 WH na kon makompleto ti 4,000 kada kayo amin na po. Thank you. Bye manang Elisa Nicolas, manang Perlitag ni Paymarchas. Thank you very much iti anos yo kakabsat. Bye. Happy New Year everyone. Baka naman kayo mag-rip no bigatan. So nga Merry Christmas and Happy New Year kada kayo amin nga sangapada. Thank you apo. Iti anos yung agbuy-buya. Ikunti na mo nga live streaming. Tuy mo tibiyang. Bye. God bless. Keep safe everyone. Good night to everyone. Bye. Happy New Year! Para into no bigat. Sapay kumaputa. Kang kanayon